Ngiyabingelela abangcwele ngoJesu umsindisi wethu inkosi evukileyo nenqobileyo neyathanda umhlaba yawuhawukela yathatha ukuphila kwayo yakubeka phansi ukuba sibe lokho esiyikho namhlanje sibe izindlalifa zombuso kaNkuluNkulu. Ngicela ba sithandaze bathandekayo sithandazele abantu bonke inkosi ababakile emhlabeni. iBhayibheli lithi sikhulekele nabakhulu abasemagunyeni. Cela sibheke incwadi kaTimothy isahluko sesibili, First Book of Timothy chapter 2, sifunda amavesi awu-8 okuqala. First Book of Timothy chapter 2 verses number 1 to 8. Read as follows. I therefore exhort, first of all, that supplications, prayers, intercessions, offering of thanks be made concerning all sorts of men, concerning kings and all those who are in high station, in order that we may go and leading a calm and quiet life with full godly devotion and seriousness. This is fine and acceptable in the sight of our God, whose will is that all sorts of men should be saved and come to an accurate knowledge of truth. For there is one God and one mediator between God and men, a man Christ Jesus, who gave himself a corresponding ransom for all. This is what is to be witnessed to at its own particular times. For the purpose of this witness, I was appointed a preacher and an apostle. I am telling the truth, I'm not lying, a teacher of nations in the matter of faith and truth. Therefore, I desire that in every place the men carry on prayer, lifting up loyal hands, apart from wrath and debates. Amen. Let's pray. Baba ongcwele, siyabonga kakhulu Nkosi usinikele instruction ukuba sikhulekele bonke abantu ngoba wena uthanda bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Moya kaNkuluNkulu, moya kaBaba, sisa nabo bonke abantu babekile ebusweni bomhlaba. Sikhulekele babekile emagunyeni, abaholi babantu bakho. Moya kaNkuluNkulu, sithi uNkulunkulu mambulu uJesu kukhanya, mambulu uJesu ukuthula, mambulu uJesu itshe legumbi kho konke abakwakhayo. Ngena embusweni yonke, ngena einhlokweni zembuso. Siyakhulekela omongameli emazweni onke nama cabinet members abo, zonke iphakanyiswa nezitatanyiswa ezikhona ngembuso ngokwahlukana kwayo. Siyakhulekela Nkosi Afrika yonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza Nkosi, sithandazela amakhosi neziduna nabo bonke Nkosi obabekile emagunyeni okuhola abantu bakho. Baba ongcwele, sikhulekela ibandla, sikhulekela umakoti othengwe ngegazi, walotsholwa ngokuphila kaNkuluNkulu. uNkulunkulu wabeka ukuphila kwakhe phansi enzela ukuba azizuzele umakoti. Baba ongcwele, sibuso sakho masibe kithi sonke. Hamba phakathi kwethu sakukhonza, izwi lakho lisincede ezintweni zonke ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Siyabonga kakhulu bangcwele. Nasekuseni nje kule nkonzo esikuyo ngiyathanda sibheke incwadi etholakala encwadini kaJoshua. Joshua chapter 4 egameni lenkosi
Siyayibonga kakhulu inkosi bathandekayo enathi ngezikhathi zonke iminathi ingumthokozisi. Joshua chapter 4 sifunda amavesi amathathu okuqala. Joshua 4:1-3. It reads as follows. And it came about that as soon as the whole nation had completed passing over the Jordan, God proceeded to say to Joshua, "Take yourselves 12 men from the people, 1 man from each tribe, and command them, saying, Take up for yourselves from the very middle of the Jordan, from the place where the priest's feet stood, motionless, 12 stones, and you must carry them over with you and deposit them in the lodging place in which you are lodging tonight." Amen. Siyabonga izwi lakho Nkosi, liqondisa thina intandweni yakho, lambula uJesu ekho konke, sililambele silomele njengendluzele yomela amanzi, kanjalo umphefumulo wethu womela izwi lakho. Sibongile kakhulu Nkosi, sibusise ngalo ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Bangcwele, namhlanje ngiyathanda sibheke le ncwadi. Kukhona nje umbalwa nguPaulayo kuyo egameni lenkosi. Kukhona loya stood motionless okuthiwa wenziwa ngabapriest. Angithi makuthiwa motionless kusho not to move an inch, ukuma nje uthi ngci, to stand still. Kuthiwa abapriesti bema, they stood motionless. That means ngenkathi uJoshua sekuthatha yena, ngoba uMoses wakhipha abantwana bakwaIsrael uhamba nabo iminyaka eminingi kakhulu ehlane kusuka kwecamp kuya kwicamp, kusuka ngeendawo isizwe sishintsha kungena lokhuya, ngoba nathi mawubala nje indlela yethu kusuka lapha kuma-40s 50s 60s umlando webandla lelesikulo, nathi sovela ngasekugcineni ngama-70s, bakhona abavela ngo-80, bakhona abavela ngo-90, khona abavela nangama-2000. Nakubo ke kwakanjalo-ke kuya ngey'khathi kuye kuqine, kuye kulibalele line, kwenzeke yonke into, abantu bahlubuke babuye, uJehova enabe hamba nabo ebasusa eGibhithe basa eKhenani, okufanekisa thina sisuka ezonweni sisa enkosini okanye siya ezulwini. Alibonge igama lomsindisi. Manje ke kuthiwa ke kwathi uma uMoses esehamba kwase kuthatha uJoshua mayethatha kuthiwa kwase ku last kilometers ngolimi lwanamhlanje, last kilometers kwathatha uJoshua mayethatha livamba likhuni ke ikilometer leli lokugcina, ngoba njengamanje uyeswa mangabe ukhonza akufani nangale minyaka yo-70-80 sasilabelela, yabona kumnandi ukufakaza, kumnandi ukuthandaza, kumnandi yonke into. But uyeswa manje ngoba siku-last mile ukuthi we are battling indlela okukhonzwa. Uyabona nje manje ngoba kufike labo lockdown, bavaleleka bonke abantu abangabe umangaya baba motionless to go to, abangabe besaya enkosini enkonzweni. Kuyoba nzima kwasatshe ukubuyela kwabo kwi-right rhythm ebegijinywa ngayo. Kuzothatha isikhathi ngoba abantu into ma iyaphuma ibuye ingene. Alibongwe igama lomsindisi. Maye kuthiwa ke uJoshua ke wathi mayithatha yena, sekuthatha yena esikhundleni sika Moses seqedile ibanga lakhe, ngoba wonke umuntu uzoliqeda ibanga lakhe.
noba mude noba mfishane nobunamandla noma kanamandla kodwa wonke umuntu uzoliqeda ibanga lakhe phansi komthozi welanga. Mayesethatha kuJoshua, uJoshua ke yena wathi no, ukuze ngazi kahle lapho kuyiwa khona ngoba sekuseduze, sekuselithi kuwela uJordane bese kungenwa eKhenani. Kungcono ngithuma inhloli ezoletha ireport, inhloli zohlolana, zohlola ukuthi leliswe limi kanjani, livikeleke kangakanani, into mize biwe noma kayibiwe, babuke yonke lonto, babuke yonke into ekhona eKhenani, bese bebuya ke belethe report before athi ibandla liwele eJordan lingene ngaphakathi eKhenani. Mabebuya lapha babuya nereport epositive. Ireport yabo yayithi uNkulunkulu siphiliswe, singene kuleya ndawo inhliziyo zabantu zaphela amandla. Basho ke yonke into lentombazana abayitholile ebamukele yabafihla, bayitshena bamtshena nanokuthi batha yenze njani, ayibeke mapha ama-sign ukuze mase bebuya ngoba intombazane yangena ku-prophecy yathi impela uNkulunkulu wenu sizwile ngaye ukuthi wenzeni emakhosini endaweni ebendlula kuzo, futhi sathi masizwe inhliziyo zethu zaphela amandla. Ngakho ke nina siyabona ukuthi ningabazophatha. Intombazane identifya nabazophatha ngokukholwa, base beyasho ke nabo ukuthi ke mana lapha ke ungagudluki ngoba ukukholwa kufuna umuntu omaye entweni, whether kukhoniswe iBhayibheli lithi ungayishinda indawo yakho uma umoya wombusi ekuvukela. Malibonga igama lenkosi. Nangempela ke masiyizwile ke le report Moses asigijime wasethi hayi sikhiphe imemezelo zokuthi ke onke camp umeyezela ukuthi mabebona abapriest bethatha umphongolo lonke ibandla lilandela. Sabeqoqwa ke abapriest besukuma ke kukhona ke lena ethi engibhale lapho ukuthi ke bathi mase beyofika ke ngasemfuleni iJordan. Jordan ngumfula omkhulu owawunamanzi amaningi, wawusebenze kubantu balapha ya njengejaji. Umuntu nje kukhona bamsola ngakho bamphose phakathi umumukisa bathi impela beguilty, uNkulunkulu omfula umjaje ukuthi beguilty. Mangabe phunyulule lapho ukuthi umfula umxolele. But as soon as the priest's feet touched the water, it was parted, stopped flowing, stop flow. Mabe inyawo zabo nje ithinta lamanzi aseyama. Amamanzi ahamba la ngapha ngesansi, la aqhamuka ngapha. Abapriesti bangena lapha phakathi banyathela amatshe la phakathi emfuleni. Amanzi abayinqwaba agcwala ashona le cishe kwamuka umzongo lapha ngenhla okuthiwa iAdam, anyuka amanzi anqwabelana ngapha. Base bewela laba bawela emhlabathini omileyo. Babe kade bezwile ukuthi ngekade kuphunywa eGibhithe uMoses wavula ulwandle olubomvu, walikhomba ngenduku amanzi ahlukana phakathi, kwadaleka umgwaqo olwandle. uNkulunkulu wethu wenza umgwaqo unendlela nasesibhakabhakeni, unendlela ngaphakathi olwandle. Akho lutho olungenzeke kuye ngoba uNgod Almighty. Babeyazi lo history ukuthi kugeneration endala yake yanqamla ulwandle yahamba kwathi hambe emgwaqweni amanzi amba ngapha nangapha. Mase bebona sekwenzeka lokhu Joshua uNkulunkulu empromote phambi kwabo ezizimanga ama-miracle, bawela bonke. Mase bewelile abapriest bathwele umphongolo bami kulamatshe. Ngelinye ilanga ke sokhuluma ngalamatshe la. These 12 stones okwakumi kuwo abapriest. Sikhulume ngawo ukuthi ayini lamatshe. Once the miracle was done,
God told Joshua to pick 12 men and tell them to take up 12 stones from the middle of the Jordan, from right where the priest stood. Lapha bemi khona ukuthi ke malo mangaliso uswenzakele. Cinga abantu abayishumi nambili uthathe emunye emelisizwe ba lezi zindlu zu12 bazothatha ngetshe ngendlu busuhamba nawo lapha de kumkhona abapriest bathathe lamatshe. These stones were to be set up as a memorial stones to the people of Israel forever and as a witness to future generations of the great and amazing things God had done. Utshena uJoshua uNkulunkulu lamatshe ke aseyoba imemorial lawoba isikhumbuzo, kodwa nizawuhamba nawo la niyolala khona afike abekwe khona. But lo mphongolo othwele lapha abapriest ababemile babebodwa lapho uqoqa amatshe bebodwa bawelayo, kodwa abapriest they stood motionless in the middle of the river. Bama bathula bathi nje akubanganyakaza, not move an inch. They stood still. Bama nje kwathula kwathi du bemi. Into efunekayo kulezi nsuku ukuba ume unganyakazi, stand motionless. Uma unganyakazi eswini ethembisweni ebukhoneni benkosi, stand motionless. Unganyakazi noma ngabe uyabona babemile, uyabona ukwela kwale abantu abaningi kangaka umile uthola umphongolo unganyakazi kuthiwa they stood motionless. Not ukuthi wayengekho into eyiqhamuka ngapha ebaphazamisayo, impukane intontoni ofanele bayiphungwe, but they stood motionless. Bama laze lawela lonke ibandla emile amanzi ehlonipha abapriest, ehlonipha ipresence kaGod, ngoba bamje abapriest baphethe umphongolo kaNkulunkulu kuyawelwa entrance yabo from wilderness to Canaan. Bamlapha kuyawela ibandla liyawela lingena ngapha nje kuzo celebrate ukufika kwabo. Emva ube report inhloli sezilethile kuJoshua, a leader of the nation by that time, ukuthi kunjani siboneni noma sebezoya lapha behlasela umzi wokuqala omkhulu nobiyo ngezingane ephakeme nezinhliki. Lo muzi wathi uNkulunkulu no ngeke nukhona, unabaqaphi phezulu kuna wonke into kuthiwa ingane zaseJericho wangahambisa imoto phekwazo. Wathi uNkulunkulu hayi izungezeni nje ni praise nihlabelele abantu babuka laba kanti udaba lwabo lwezinto enkulu, kanti praise le kanti kuyinikela kwalaba bantu, uhamba kwalaba bantu behamba benoNkulunkulu kuletha ichange, kuletha into engekho ibekhona. Abantu abanoNkulunkulu befika emhlabeni obhubhayo oduma, uyayoliseka umhlabathi, uyayoliseka umhlaba, impilo iyashintsha, impilo iyaguquka. Mangabe usumuzu uyindoka seyicollapse, wathi Joshua qondani nje phakathi nihambe kube lo nalo acoboshisa aqedele ngomsebenzi omkhulu uNkulunkulu sewenzile. Babeyobheka into abayishiya nentombazane eyabamukela, eyabafihla, eyarisk impilo yayo, yafihla inhloli kaJoshua. Babeyobheka ukuthi ngempela ama-signs asekhona asemi njengoba intombazane babe instructile na. Nangempela bayifica intambo ebomvu ilenge ewindini.
zathi amabutho uyabona kuloya msingenani nikhiphe abantu abaphakathi kuwo ngoba abantu abaphakathi kuwo basilondoloza kuthiwa bangena babakhipha babasafe badestroy whatever eyayilapho uzokwenza kanjalo emhlabeni bathandekayo kuyofike kukhishwe abafihla inhloli zezulu bese kuchithwa abangazange bayifihla abangazange bayimukele inhloli ziyamukela inhloli ziyafihlwa ngokukholwa uDamu ubuka nje kuphela ukuthi asekho la inama sign okuthi mase befika bazothatha bafe bawabone ukuthi umthetho wethu singabalondolozweyo ngoba salondoloza inhloli zezulu alibonge igama lenkosi inkosi ayibusise bathandekayo uNkulunkulu abenani la matshe ngelinye ilanga ke siyokhuluma ngawo esethathwe sebekwa kuleya camp abakhempa kuyo sebekhempa bengaphakathi eKenani ukuthi abekwa yebo isikhumbuzo for next generation kuba siyothi masibuza bese bechazela niwabona lamatshe kwakumi abapriest kuwo amazi ahlehla dedela abahlengweya dedelwa abathandwe ngamazulu kuthiwa abawele bangene efeni labo abalungiselwa emaphakadeni malibonge igama lenkosi mangithandaze nani bathandekayo uNkulunkulu abenana nibusise isibuso saNkulunkulu sibe phezulu kwempilo yenu sibe semakhayeni sibe seinganeni zenu sibe semndenini yonke kwahlukahlukana kwayo abagulayo baphile ngegama lenkosi masithandaze baba ongcwele siyabonga Nkosi ubekile indlebe yakho uNkulunkulu kusuka phakade kuyaphakade siyathandaza Nkosi egameni lika Jesu nanku nomkhuleko ohleliwe Nkosi yami ukuba sifuna intando ukuba sithandaze esizweni eliguduzelwe umkhuhlane ukuba uvele ndoda yavela kukubi kunokuxokozela enhlizweni zethu kodwa wathi mawuvela kwaba nesettlement siyabonga kakhulu Nkosi uyadumiseka wena wedwa siyabakhulekela abazalwane abaye basesibhedlela nabahanjelwe izihlobo siyabakhulekela sithi Nkosi mana wenzele ukwaziwa nokuhlonishwa kwevangeli siyabonga kakhulu sibonga isikhathi usinike sona sibonga nethuba nje usinika lona uba sizwe iphimbo lakho uyadumiseka wena wedwa uyadumiseka uyatuseka malibongo lidunyiswe lona lodwa igama lika Jesu Kristu umsindisi wethu amen. Amen.